Om Swastiastu. Rahajeng semang alit-alite punapi gatrane mangkin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dumogi sami kena lan rahayu. Rahinane mangkin ngiring melajah basa Bali sareng Bu Gina. Sane mangkin ibu jagi pacan nyelasang indek adan-adan perlengkapan sekolah. Yening ing bahasa Indonesia inggih punika nama-nama perlengkapan sekolah. Gambar pertama wenten tas. Tas gunane anggen ngejang perlengkapan sekolah. Gambar kedua wenten kotak pensil. Kotak pensil inggih punika gunane anggon ngejang perlengkapan alat tulis. Gambar ketiga wenten penjepit kertas. Penjepit kertas gunane anggon nyepit kertas. Gambar selanjutnya wenten potlot. Potlot ing bahasa Indonesia nika pensil. Potlot puniki gunane anggon nulis. Yening wenten pelih nulis dados kahapus bahan penggosok. Gambar selanjutnya wenten pulpen. Pulpen nulis ning anggon tinta. Yening tintane sampun telas, dados ganti buin meli sane baru. Gambar selanjutnya wenten pengerot. Pengerot gunane anggon ngelanyingin pensil. Gambar selanjutnya wenten pengosok. Pengosok ring bahasa Indonesia nika penghapus. Pengosok gunane anggon ngilangang tulisan sane pelih. Gambar selanjutnya wenten penggaris. Penggaris gunane anggon ngukur utawi anggon ngarisin. Penggaris wenten sane lantang, wenten masih sane bawah. Gambar selanjutnya wenten gunting. Gunting gunane angin gunting pengendepan. Gunting tusing dadi anggon meplalean, nyanan bisa metatu. Gambar selanjutnya wenten lem. Lem gunane anggon ngelem kertas. Lem tusing dados anggon meplalean, karena ia nyangket. Gambar selanjutnya wenten buku. Buku gunane anggen nyatet utawi ngae tugas. Sane terakhir wenten gambar krayon. Krayon gunane anggon ngewarnanin magenepan. Inggih, alit-alit, sekadi asepunika pelajaran basa Bali ring rahina mangkin. Indek adan-adan perlengkapan sekolah. Dumugi alit-alit makasami demen melajahin basa Bali, apang ngidang melestarikan budaya Bali. Sekian dari Ibu Guru hari ini, sampai jumpa lagi. Suksema Om, Santi, 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 Om.